humnaanii miti hawaa dalagu tooftaadhaan waa dalagaa tooftaan teenya yoonii fi gartee walitti ida'amte waliyyoo ida'amne waan waliin beeynu waan namoota waan kana dalagu namoota nama kana deemee miidhu kana waan waliin beeynuuf sirtaa magaalaa tana keessa waan biyya baratan san Oromoo waan biyya barte asitti namarra barachuu warroota nama baratu san dhabama goona ni beeynaa misanaaf ni beeyna dhabama goona jirra jirtu arra akkuma beekamu bakkaan dhufuu hin feene taniin bara dheengaddaa wal dhabnee eega bara dheengaddaa manam eega bara dheengaddaa hin dhufiniin dhufe anaan maqaayin daawwattoota qaqqaalii kiyya wanniniin manniniin an dhufe kun mana najjaash dhufeetiin najjaash itti isin himne telefoonaan tanaasanii hin himnee fi mufaaja'u maan itti dhaqaa'ee jeetiin dhufe aamaa mana kiyya dhufta jee yoo inni dhufe dubbate waan inni dubbatu sanis gaa ni ilaala jeetiin dhufe hogguun dhufe manan jiru waan san dubbumaan an silaa dhufeef sanirra jira kan dhaga'utti barbaaduma dubbiin an dhufeef saniif kute manan jiru itti dawwale itti hime tanaaf hin dhufu deemaa tanaa itti himne laakiin gartee gaaboo siin salaamuu dhufe gaa gartee namni loleen araaramne rabbiin kiyyaa mitiyye araaramaa hin didiniiti mana keetiin si dhufuuf deemaa jeetiin akkasitti telefoonaan itti hime hogguun dhufa manan jiru mee haa dhufu gaa itti dawwalee kunoo mana bira gahee jee anis ammumaan ol seene hogguun ol seenu sunillee viidiyoo isin marre ammumaan gattaa'ee daawwattoota qaqqaalii kiyya najjaash biraan jira takkanaati mana najjaashin jira dhimma na fidees naafi najjaashiitu isinii hoggumaan najjaashii himuun isiniifis hima dhimma na fide mana najjaash takkaa beegaa waan naan ji'uu fi waan hin dhufeeftuun isaa wajjin ni taati moon taatu hogguun isaa wajji haasaween isin beeksisa daawwattoota kiyya qaqqaalii ana amma qaayii shaw arra mana najjaashin jira najjaash eega baharii fi bal'oo irra dubbii baharii fi tabal'oo irra bara dheengaddaa wallollee gaa waggaa fi cinaadha mana isaa takkaan dhufne tanaaf hin dhufe daawwattoota kiyya qaqqaalii waan hin dhufeef san mee haa dhufu mana kana as jala geenaan jeemmanti kanaaf daawwattoota keenya hulaa gartee dhadha'u jira kun dhufeen se'a waan naan jiru taa'u baay'isumaa beekaa maal mana kiyyaa goota boo maa dhufta osoo walitti araaramnee mana boo gurbaan dhufeetu mana gubbaan hin fingaa waan hin irraa mana isaati hulaa dhadha'u jira isa kun dhufeen se'a daawwattoota waan inni naan jiru gaa waan kan makaa'e yoo akkamiin dhufee gaa mana kiyya maa dhuftallee etteen manni harabbiiti sareen mana nafi dhuftee kabaja qabdi gaa'e akkamiin gaa wanni si dhufeef baga dhufte maal dhuftaan siin jaabbileessa kiyya hanga hojii nyaanne naaf isirra namni hojii nyaate jiru ni beekta haawoma naaf isirra taane irratti wanna taane malee waa diles hammeenya biraan qabnu naaf ati ati kaa nama gartee naaf ati gartee nama wajji nyaachallee ture nama dhufe bar waan fedhe yoo nama wal raajjeesee bar wanti akkasuma dhabamti si dhufe gaa haajaan si dhufeefis awoo hamtuun qabna shakkii ammallee shakkiin irraa qabdaan ani shakkii takka dhiisee hin jira an shakkii sirraa dhabu nama miidhuu dalagaa tana eegaluu irraa hin shakkii sirraa dhabe dalagaa tama gartee dhufte mal fiidiyoo teetiin kalee fidheen gadda laalee mabruuk waan namni aaree as deebi'uu hin beekne namaa miti jee rabbiin namni khayrii namaan hojjennees khayrii namaan yaannees nama kiyyaa miti jee waan dandeessurraa hanga addunyaa tanarra jirtu khayrii hojjetu waan khayrii malee dhiisee hin jira addunyaa tanarratti ganaa waan khayrii malee hin dalagadhu jeetiin dhiisee jiran waan sharrii tana akka mataa kiyyatti amma beetiin ala jira amma alaa hin dhufe maaliif hin alaa dhufe barbaade jira akkumaan beettiin jiran galle harka dhagee hin galle dhagee fiidiyoo teessee guttu hin jiraame hin galle wanni na fideessanis wanni na fidees naafi ati namni walitti hogguu daamne dhabama goona kana walitti daamnaa jeetiin mana si dhufe magaalaa keessaa dhabamsiifneeti dhageessaa magaalaa keessaa dhabamsiifneeti ummata shayitaana kana magaalaa keessaa dhabamsiifneeti hiinee dhageessaa walitti qabnee hiinee galchina magaalaa keessaa wanni si dhufeef tanuma baga dhufteetiis atis baga dhufte bagana irraa qeebas ni turteewu baga dhufte ni sodaadhe duraan mana maaltu mana kiyyeesse fide boo takkaa mana kiyyen dhufne jettee na gubbaan ifta jee sodaachaa daawwattoota illee sodaachaatiin viidiyoo
gartee kaameraa Kaamera kaayyadhee keessa kaamera keessa kaameraa kaayatiin Baga wanta keessa, godhe baga humna keessa harkisuu kaamera. jiraan jirtu. akka daawwattoonni harkutti baga keessa. Bagaan Eh, wanta godhe Baga keessa ammoo tan nuti goonu naafeetee goone dhufne irratti daleennee baara abbaa si misiyaa dhufu kiyya kana gammaddee moo hin gammadde? ni sheene gammade ni ani jere Waan kana ni dalayna mun dalaynu wajjin naafee. ni daleenne baarii fi balloo akkas godhuusan jarri akkas godhuusan ani ni naare qacaalotti naareef ammaas deebii hangaan duraan isaan godhe isaan hunda ni sheeneen sheeneetiin tooybadhee waan kana guutumaa guutuu dhiisee jira dhiisee ilma namaa kana makluuqaa Amma hin miidhu bineensaa hoo hin miidhu jeetiin murteeffadhee taa akka sammuuti jetti ani. warra nama miidhu kanaas dirqama baafnee sheekotii namtichi keenya san ka gaafa kan isan gallakkise guututti akka nuuf fidu namtichi sanuu fuula daawwattoota duratti itti dheeyinee akka nyaannu akka qabnu. Naaf isin beekamii naaf itti beekama. Hawwa namoota warreen biraatis hedduutu jira. Hedduu jira warreen biraa kana hunda naaf itti beekama amma asirratti dubbannu nama dhageessinu asirratti hoggoo dhagee namni nu baqataa miti. tokkichaa daawwattoonni beekasan qofa dubbanne malee jara kaan hin dubbatin jara beeknu kana. Dhagee kana hunda gooneeti hojiidhaan naaf itti duraan nu beekame nama hojiidhaan dalagee agarsiisu nama afaan hin dubbatee waan takka dhiisuu miti hojiin dalagee dhiisu irratti dalagneeti baadiyyaas baafnee balloos baafnee magaalaa sana nagee goone. Wanni amma baadiyyaas qabamees wanni baadiyyaas akkatti qabame balloodhaan baasaa jeete dhaqee beekte balloon baasa jeete dhaqee qabe dhaqee achitti mucaan abdii ganii sanachi qabeemi amma nuti gartee nuti nama akkasitti qabuu danda'u siimni beekta mucaan kun darasaa teenya ture. Sheek Finiin mi Sheek Finiin baanan sana. Sheek Finiin immoo abdii san bar maqaa waaramti sheetichi irraa jijjiire Sheek Finiin aboo magaalaa tana filiinsineen nama kana alaa galchina. Alaa galchina ilmi namaa ture nama hundarra ture jira. Nama hedduu miidhee jira. Nama hedduu miidhee jira. Nagayaan ilmi namaa magaalaa kana keessatti akka jiraatu ni goonaa irraas boroos ganaa fi ati walitti dhufnee waan kana. Namticha dawoota san guututti harkaa hin qabaa. Boru ganama deemnee bitan. Dawaa bitannu malee ammaas akkanatti hin deemnu. Ni bitanna dawaa. Kan isaan nu duraa soso'uu hin dandeenye. Fiidiyoolee daawwattoota hogguu marru kan akka inni agarre anaa godha san. Akka inni agarre anaa godha ammoo naa godha. Fiidiyoos wanni nu gaariitiif ni beektaa? Yaa'ani boru ragaa nu taati. Daawwattoonni yoo fiidiyoo marinaa jeel fiidiyoon boru dawaa nu taati. Boru nuuf ragaa. Akka inni hin agarre waan san hunda niin godhaan waan san fudhannee namtichi mucaan san way maal beeka. Amma waan tana naattu si booda irratti aaneemi barate eegatu dhiiftallee turte bar dawaa ta'e eega isin gartee eega isin dhiiftan hundaan namtichi sheeyxaani san irraa baradhee jira. Sheeyxaani san karaa khayrii akka dalagattan jeeti nu garsiisanaas nama miidhuus yoo isin miidhamtan jee yoo isin fi miidhamtan miidhaa sana galaa akkana baatanii jeetan ni natti himee jira miidhaa sana galaa namni yoo isin miidhe dawaan san amma ta namni nama miidhee san nama miidhee jalaa bahuu san baan san fuuneetiin akkasitti dheeynee jara san nagayaan gabbaan jira san. Jara lachuutu balloodhaa fi baariis aniif qabeetiif hin jira. Nama isaan miidhe kanaas akka isaan hanga inni godhan san hanga inni isaan godhe kana godhuudhaafis if qabeetiin jira. Si dhufuu kiyya kanaaf mee daawwattootaan gammachuu si dhageente. Mee ibsiif mana si dhufee barakaani kan ani irra gartee ati akka mataa keessatti naafuu ni gammaddi. Anummaanuu karaa khayrii kanatti deebi'ee karaa khayrii dalaguu kana viidiyoo tiisanis qilleensa irratti agartee miilaan deemtee dhuftee mucuma kanaa baga rabbi qajeelchee najjaashuma kanaa wettee akkana deemtee karaa khayrii jiraattee ittiin dhaqaa. Khayrii tana gartee waliin dalagan. Waliin tarkaanfii irra fudhannaa jee dhufuu kanaaf. Waliin irratti dalagannettee dhufuu kanaaf ati na gammachiiftee. Sidurallee Mahammad illee wajjuma yaa'u jirra. Mahammadiis nadha akkuma khayyaa ni yaammanne nama hunda ni yaammanne. Waraana keenya guututti karaa khayrii deebi'e. Hatta Khadiir Huud Mahammad nama biraallee idaannee waraana keenya karaan facaanee
kanaan facaanee qabsoofnaa kam jedha. kara kanaan facaanee qabsoofna tana dhibbaa dhibbatti irra walii gallaan an tana Qabsoota naafin si dhufee fudhadhe, qabsoota waan- na fudhatte moo Abbo fudhanne waan bareedaa dhuftee boo atummaan kun manattiin si dhufe. atummaan kunu wallaahi waan bareedaa Takuttee dhiifama walii goona. san goone dhiifama walii goone san dhiifama walii Gaafas goone walii goone. gaafasuu walii goonee jirra garuu fuula daawwattootaa duratti dhiifama waliin hin jenne amma Dhiifama kun ammarraa eegallee ammarraa kaanee hojiin dhiifama- keenya akka tarkaanfiin gurgaraa qulqulluudhaan atis wanni feete gara sin galchin. takka an dhiisi an turaa daree kan gara As wanni feete bakka karaan khayriitiin ani ala wannummaan khayrii yaaduu khayrii namaa yaaduu ala wanni addunyaa kanarraa hanqa jiran nama baasa takkallee hin jirtu warraan siirii nama godhu biyya baratanii dhufan waan akkanaa kana nullee barsiisanii haalaa kan godhuu gaanii nuti amma nun danda'ane baanee jirra kanaafuu qulqulluu kanaafii daawwattoota garaa keenya qulqulluudhaan kanaafuu daawwattoota keenya naafi amma kaayine eegana mana na dhufee tarkaanfii irra fudhanneeti hojii firii qabdu isin garsiifna insha Allah Viidiyoo hanqa dhumaatiin nu laalaa jala ni baafna mini baafna jalarraa kaaftanii hanqa dhumaatiin viidiyoo teenya laaltanii sheer laayik godhu mirga keessanii hin dagatinaadhaasi garuu daawwadhaa viidiyoon wanni hin qabdu nama miidhu kana akka godhu teenyu akka godhu teenyu waliin nu daawwadhaa ni baafnaa mini baafnaa ni dhabamsiifnaa akka gartee isaa walii namatti hin deebine goona naaf hin ajjaashee goona waliin isaanii goona kanamaafuu viidiyoo tana akkuma gaseentanii laayikii sheerii sabiskiraayipis godhaadhaa akka nama hunda bira geessee dandeettiin najjaas akka harkaan kanaa miti dandeettiin isaa jabduudha naaf beeka namni beeku hin jiru dhugaa waan inni dho'isee wanna ta'e abbaan fedha ilaa ammaa keessaa baasuu dadhaban gaafa kaan gisee qabamu hin baafne keessaa naa isa beeka kanumaafuu nuti hojiidhaan isin garsiifna hojiin isin garsiifna jiraas isin gammachiifna assalaamu alaikum warahmatullaahi assalaamu alaikum warahmatullaahi barakaatu isin jenna viidiyoon kadhumaan hojjetu